No ya Adom Trotro Prince so wusu wa dance ma run about so mo hwe prospectus ne ho ka e ho nsem Prince what even ka mo nto aso ma me e call around the schools and the underground no mo mbehu de ekoso aha no mo ankwasa mo hu de ekoso na because here say there ye fa ya say mo amukọ underground no mbehu de ekoso na sa na mo de aye ejuma yeah eno me me bla pe na aka no this year no uko school na just 2-3 months na ba was Robert say na san koto be fire we as I had bebre I had nti e pesa aban no botu ya dey I am work akra bia e na botu ya dey ho han kakra botu ya da bobre no ti man brother na aka na eno ano nti kakra me was aban no boy that's all ni nyina na menu na makan na me de madwen kire wo saade we hu ne se e wo se aban edi akire afise free education ba ye nyine pa nyina no makoma adwuso e wo saade ne ho me kama headmasters ne teacher fo ne bi nti omo so omunim kwan bi a omo so efa so a omo de benya omo ho afiri saade ade mu nti abre nyina mu no bo se oh free education akwala na ekono de san de obeso o hwe ne nsa eka na ne nsa ntimi nkan nti ona akwa hodo bebere so nti be ya aban ni akiri na onhwe saade ne man ekoba na sabe boy bebere medamas ya tell say ndoma no omoje no edoso too much because me brother ni back to school kwa toto ndoma ni nyina awie afo omo ye bibia awie mo ko do school wa omo ye bibia nyina awie ya yese o metu PTA dues akola nso onyanko school ye PTA dues asen ya osi 80 Ghana 80 Ghana de ombo anu sa so obenya 80 Ghana nti na omo eho na omo nhwe na omo nye nyoma yie na omanu mo adi